Ita tena ona katak orasang mag-ismori spiritual niyang hanesang itani ising presija oksigenyo at tumoris itani klamormos presija ligasang konstante homaromak liusi orasang teologi ida narang Matthew Henry diang nune orasang maklamar ni is no serani ida tengki halo idane nudar parte ida nebe labele haketak husisir ni moris laho orasang klamar labele atu buras deklarasang idane hatete katak orasang mag-ismoris klamar niyang hanesang isne esensial ba moris fisiku orasamos esensial ba moris spiritual niyang laho is itan ising fisiku labele atu moris nunemos laho orasang klamar labele atu moris seita baru ia ligasang homoromak liusi orasang impossible mai ita atu halau moris lorong niyang ho itane forsa rasik hanoimba katak ita moris ya mundu nebe nakonho tentasaung desafio sala no ita mo sala naing ida laho orasang ita nesang lao iarai nebe laho provisão ka proteção maramak lakoi atu ita halau moris ya mundu idane ho itane forsa rasik Biblia hatete momos katak depende ba itane forsa rasik magdalang ida nebe impossible tebes no marama kondena emasir nebe moris depende det ba sir forsa rasik tambah idane reflete arogancia no desconfianza bania tang nemak ya Jeremias 17 versículo 5 nai hatete nune malisang ba ema nebe fiar ba ema nebe larang meeting ba nine forsa rasik nunia fang larang saidok husi nai oh ya liang Indonesia karak diang ne beginilah firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan bangira ita depende det ba itane forsa matene ka itane habilidade rasik nia nesang ita tete hela maroma katak lahonia ita diak hela no ita bele hela idane hatudu hela itane arogansia nebe maroma ka audio tambane maromak diang melisang ba sira nebe larang meeting ka depende det ba sirne forsa rasik moris la orasaung ne hanesang batria indonebe lare karega ikusmai energia sai hotu no layaw na kibit atu funsiona hodiak itarona ona katak orasang mag-is moris ema fiar naing niang mabi ita say na fating baruk atu halo orasang maske ita say ona ema kristaung iya tinambarak nilarang klaro ia razang posible oing-oing tansa ema kristaung barak baruk halo orasang ia ne hause forazang balu tansa serani barak senti baruk no laya ona entusiasmu atau halo orasang primeiro ita baruk halo orasang tamba ita considera orasang nudar obrigação laos necessidade ita adalah barak hare orasang nudar obrigação religiosa niang laos necessidade spiritual niang nebe importante tebes ia ita ne moris lororong niang bahira orasang considera nesang obrigação ita ya tendensi atau evita lahalo idane se orasang ita halo det tamba obrigatório sensiridade atu halo idane hahu lakong no ita se senti todang no baruk det atu continua halo tang tirlos orasang ita tengki hare nudar necessidade spiritual niang laos obrigação ka rutina ida muda ita ni hanoing hodi label hare orasang hanesang obrigação ida mabe hahu hare orasang nudar necessidade ida usine ita se senti moromang ne presensa no si agosto atu halo idane tambah orasang nudar miu ida atau ekspresa ita ne dependensia tomak bamaromak hodi reconhece katak nudar ema ita ia limitação no precisa orientação força no graça husi criador ma ita hu hare orasang nudar necessidade basiku ida nebe ita sempre precisa ia ita ne moris lorong niang bahira ita re orasang nudar obrigação ita sei lakong nia significado nudar miu ida atu komunika homaromak no idane sehalo ita senti baruk no todang atu halo ya parte seluk se orasang hare hanesang necessidade ida entang ita siak basic ba maromak ho saudades no konsensia katak orasang fo força conforto no diresang mai ita ne moris no ita sei hetang motivação atu halo ho entusiasmo no sei la senti kole no todang mai ita tambah orasang laos obrigação mai be necessidade nebe ita precisa segundo ita baru halo orasang tambah ita ocupado demais so assunto mundo niang ia ocupação moris lorong niang da rumah serazang ida mai ita atu baru halo orasang
ita senti ocupado liu, kole liu no confortable liu ho ita ne rutina lorong niang. No idane halo ita lua tiak importancia husi oração. Lolosne bang hira ita ne moris ne ocupado litang, ita precisa liutang força husi maromak, ho dia soru atividade ocupado sir hutu. Mabe ita sempre halua idane. Ita e tendência atu fo uluk prioridade ba assunto mundo niang. Ita lua atu envolve ka reconhece uluk maromak, ho diusu ni orientação li husi ita ne oração. Se ita lakoi reconhece maromak e oração, ita se lakon direção, ita se laya força, ita se fácil atu senti kole no baruk, ia ita ne moris lolorong niang. Tambah nemak Biblia dian seda. Reconhece nia ia one dalan sira hutu, no nia se derisi one dalan sira. Ia Provérbio 3 versículo 6 ne. Oração mak reconhecimento ida katak ita precisa maromak ia aspecto totu ia ita ne moris. Ita precisa maromak ia assunto ocupado sira hutu ia mundo ida ne. Reconhece maromak ia oração mak dalam diak ida atau tudu ita de dependência tomak bania. Ida ne laos date atau subut rumah. Mabe reconhece katak maromak date mak bele fo orientação, força no resposta babot hutu nebe ita soru. Tangne kita husik ita ne ocupado assunto mundo niang sai barreira ma ita hori depende ba maromak li husi ita ne oração. Terceiro, ita baru kalau oração tambah senti ita ne oração lahetang resposta husi maromak. Da rumah ulu kita oração homakas no badinas los e tempo naruk ni larang. Tambah det e tempo naruk ni larang idane ita la simu ka hetang resposta ida husi maromak. Halo ita la guenta tang ona ho diheng maromak ni tempo. Senti anesang maromak halua ona ita ni oração no la interesa ona ho ita ni kondisang. Depois ita kilar banai hanesa salmista kilar banai ya Salmo 13 versículo 1 no 3 ne dehang. Toba hiratang onai itabot si halua hau na fating manafating ka harelai hatang hau ba onai hau nia maromak husi ita ni hakilar idane na fating hatang ita senti katak ni halua ona ita no la preocupa ona ho ita ne kondisang idane harang ita ne esperança halo ita sai baruk husine ita decide kedas atu lakoi halo rasa untang ba maromak kondisang idane acontece tamba ita halo rasa undet bang hira ita senti desesperado. Bang hira itane moris na kono susar no dificuldade makita oração. Bang hira botutul hau diak oração ita lua tia, maromak mos ita la precisa tia. Oração halo det bang hira ita ya tempo susar. Ita halo maromak hanesang itani atang nebe ita bolu det bang hira ita precisa ni tulung. Bang hira ita hetan dificuldade ita mai hasuru nia na kono lista oração no pedido sira. Mas bang hira moris lahu diak ita lua atu hateke baleteng ho di halo oração. Rasang idane magla rumah halo ita baru atu halo rasang. Tambah ia ita ni oração ita fokadet atu hetang resposta husi maromak. Ita lua ona katak oração mak is moris spiritual niang nebe tirolos ita tengki halo ia kondisang hututu. Ia kondisang solo ka tristi at ka diak terus ka kontenti. Mabe dalar barak ita ya tendensia atau hal oração det bang hira ita hetang pressão problema ka dificuldade sira ia kondisang sira nesang ne ita entusiasmo tebes hodi hato ita ne oração ba maromak ho confiança toma katak nia sehatang ba ita ne pedido sira mai be bang hira realidade la tiri ita ne expectativa kala hetang resposta usinia ita hahu do vida la confiar la con esperança ikus mai musu sentimento baru atau hal oração tang bania ronane maromak ne sempre hatang ba ita no oração dalam rumah maromak hatang sing dan rumah maromak hatang lai no da rumah mos ni hatang dehang heng maromak hatang sing significa katak ni aceita ho ita no oração bania ni sefo buat nebe ita rohang tambah idane diak ba ita no tuir nia karak duni mahira maromak hatang lai idane significa katak maromak rejeita ita ne pedido tambah nia hatene katak buat nebe ita husune la diak ba ita no idane dar rumah bel destroy fali ita ya futuro mai husine hatudu katak ita lah hatene baseda mak ita husubania tambane mak ia Tiago kapitulo 4 versículo 3 ne dehang imi husu mabe imi lasimu tambah imi husu lalos atau imi bele goza det tuir buat nebe imi ne larang kang hela buat diak nebe ita husu ba maromak la necesariamente idane diak bania maromak katang lai mak resposta ida husine protesang ma ita tengki agradece banghiram ni hatang lai ba ita ne oração no banghiram maromak katang heng significa katak maromak ia ni tempo rasik maromak karkatu ita pasensi ituang no hameting ita ne fiar na fatim bania
Hodi heng ni tempo diak hatang ba itane orasaung sira. Maromak ni tempo nunca tarde nunca lais, mabe sempre mai los tuir ni tempo. Husi resposta sing lain o heng, hatudu katak maromak sempre hatang ba itane orasaung sira. Hofier idane mak salmista confiança tomak deklara banai ya Salmo 3 4 ni dehang. Holia makasa bolu banai no ni hatang hau husi ni nia fo santo. Senone ita kita baru kalau orasaung tang se uluk ita badinas tebes orasaung tirlos susi agora ba oing ita tengki kontinu orasaung ho badinas na fating. Tambah maromak sempre hatang ba ita nia orasaung. Idane terceiro 4. Tambah sa ita baru kalau orasaung. Ita baru kalau orasaung tambah ita lah tene katak orasaung ne ia nia kibit. Ita ne kompresaung kono orasaung ia kibit bela influensia ita ne fiar no ita tudi ho di halo orasaung. Dalam rumah ita halo orasaung lah komprender lolos katak orasaung mak meu ida tu komunika di reita ho maroma kibit naing. Ita falta kompresaung kono ba ida ne se halo ita lakong oportunidade atau asisti maroma ne kibit debe servicio liusi ita no orasaung sira. Maromak ni lefuang fo deklarasaung debe forte tebes kono ba kibit husi orasaung. Banghira ita harohang ho larang tomak fiar no la larang rua bela mosu afetu extraordinario ba ita ne moris. Tiago kapitulo 5 versikulo 1 dehang. Orasaung nebe emalos makhalo ia força botebes. Versikulo dehang orasaung nebe ita halo ia força botebes. Comprendidane tilos ita tengki badina salo orasaung. Laos baru halo orasaung. No ita na kompresaung sing muda ita ne perspektiva kona ba orasaung. Katak orasaung ne ia força botebes. Hanesang oing maromak ni lefong hatete onane. Se maromak dehang orasaung ia força botebes, ia força duni kita larang rurua kona ba idane. Lae ita se baruk det halo orasaung. Idane mak razang balu halo ema baruk atau halo orasaung. Tambah falta konsiensia no kompresaung lolos kona ba importansia husi orasaung. Claro katak si arazang selutang. Tambane orasaung makne si jadi primario ida ia tene moris ndar ema fiar naing. Kita husik ita ne okupado asuntung mundu niang halo ita negligensia ka baruk atau halo orasaung. Tambah orasaung mak meu ida atau komunika ho maromak. Fiar ba maromak sempre rona no hatang ba ita no orasaung liusi resposta sing lain o heng. Tuiri ni hakarak no ni tempurasik. No komprende ba orasaung ne ia ne kebit. Nebe makas tebes atau muda ita ne fuang ita ne circunstancia nomos bele muda ita ne moris totalmente nomos completamente. Usine mai ita kata baru halo orasaung tang mai be halo orasaung bebek ba. Tesalonika 5 versikulo 17 hatete nune. Kita husik rasaung sirne halo ita baru atau halo orasaung. Amen.